siyak ni Manong June. Siyak ni amak, da kami ti 4 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan panipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isam. Purpurngiit. Gargarakga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Baba enti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. May microphone. Ayan. Ayan. Okay. So, good afternoon, Karoba. It's the 25th day of August. Kat upat lang nga aldawan birthday dati kabay ko na advance happy birthday, Balong. Yo, thank you so much. Yes. And of course, makadwada kayo mamin na po itilas ulit talong oras. Ito po, siyempre, idol tayo nga IFM 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga FM. Medyo, ati kanyak, medyo pimbig sa mo basit. Okay. So, anyaman tinaramitin niyo ako. Maniriwan nga mangal daw kayo palaang, palpalpag, palpalingke, manmaneho. Wan, kaduan na kami. Biyahe, nagsubli trabaho na, Jay. Adayo. May nagitag bibiyahe. Tapos siyempre, ito no, bigat apo kay awan ti sarek tayo Wow. amin. It's a National Heroes Day. Ako na da. So, talaga. Pinagpabalog, no bigat. Ada nga ron mati, balak mo barong. Nagbalog. Nagbalog. Mali ka mo, nagrugi mo jil, kislakit ko washing tilugan. Ay, una, nasayat nga talaga mo, washing tilugan o kasta nga. Nagtapo ka, aje altaw. Okay nga Rod, iti damo apong sunatang kami sagot kada kayo, kat kaano milang inareglo. Yan. Agor ka nalipatan mo, title natin kinaado, ti sunata ta. Ajay, sinuting the Sunday ngayon nga di last Saturday. One. Ayatan ka. Ito mga gayam. May sakadikiti nakurso na dami abang sonata ni Bobby Gutierrez ken ni Linda Laza dito. Sige nga Rod, yawan yun, dagiti nagandak yun, tayo sulit makamu iti dahil nga sonata. May patagtasa kang gusto na ba? Ay ayaten ka, inggan at tumpalbiyan, dinto mamaliw, dinto manasanas, nubaybay-an na, laksidan tuy ayan, tungpal kuntun liday kinadaksang gasa ay ayaten ka nga ibang pangruna dintuket at sarday nga inka idumduma nuguri panag ketsyat
tiranggasam banag kuntun patay anak kalkaldaay. Ay ayaten ka inggan at tungpalbiya dinto mamaliw dinto manasanas lubaybay anak laksidan tuy ayak tungpal kuntun liday kinadaksang gasat ay ayaten ka nga ipang pangrunang dintuket agsarday nga inkaidumduman lugulibangag ketsyap tiranggasam banag kuntun patay anak kalkaldaay banag kuntun patay anak kalkaldaay. Manasanas. Anong tamo? Dagiti kay paano no dagiti nga sasauna. Prutas, manasanas. Aja kadwa iti ubasasas. Why? Tapos aji sa ano ka ag manasanas. Asa wano maonsoy usoy na datay nabiyag nga nakatugaw ka itaadar mo sa paminsan ibalsa. Sasi ka lang naman. Sa balikan niya. Ano? Lagi tayo ura natin madi. Lagi tayo lumugdan. So I'm beginning to have varicose veins. Tati amkak ngamen kadarato ag show ta syempre nakatakder ta. Sumanala but right after apo de jayan nga mangrugay mo tan gani sakit ti sakan. Apo nagrigat ti lumakay nga talaga nga mapawilan. Apo ita ibabawam ti base ko sumulagay mga apo ti base natin ti magkukuna ay kaskas ta. Apain ko Mudi sinabotahin to ko. Anyway, good afternoon kini ading ko Annabelle Seriales. She's listening right now. Watching ko na ko mga nga makakita. Kini man ko nga Regina, yan Doktora Regina. Wow. Seriales. Panda na rabi no rabi ko. Apanda kanu agbuya kada kami no rabi sa J Big Brothers Grill, iti Santiago Seriato kadagiti na apo makangag ti Ilocano love songs live. DJ Apo Big Brothers Grill sa Santiago. Agsubsubli kami. Maramay din nga Ilocano music. Stage. Actually, R&B kada ko DJ engem balbaliwa mi man iti setup nan. Nag-request ni manang Eileen kahit nakano nga manggaganda tay sonata nga bathol ko kadi kunana. And dati mo odi nga sonata tanti first quarter. Po talaga mo every quarter. Awan tag-commercial to. So pero kita man tayo na dajaya bathol. Bathol. Ayan. At nga min tinagkanta kanya mi apo kat awan ti letter S na. Apo bathol. Dali ako na yo. Nanti Eileen no. Naimbaga malam yo ading kana balong kan amin akaruwa. From Auntie Eileen. Hi Ate Eileen gano ina ni Venus PV. Hello Sir Emil. An Alfaro, Jesse. Oy, hello to ABC President Cap Jesse Leonard Ladaran. Yes, kaya nagantag pakablaaw. Edi Domingo, edi Sabado. So di kalman lang dadya. Ngarod para kadagiti haan apo nga hanaklunan nga isut kinagbasol. And special mention ni manang Eileen nag-request kaya nakanong nga magagan ulit iti no kasano ka lang muyo ti pamayantad ni nga sonata.
Hello, Auntie Kathy. Yes. Hello, Auntie Gemma. Hello, Ma'am Joanna. To all the fabulous ladies. Good friends, I should say. Baso ko kadi, nulipaten ka, kaunggan to'y puso. Bason ko kadi, nu'y waksikan, dito'y panunod ko. Napakaksa. Jakun madaera, tipuri sa saem, lep ang barukong ko. Among lemes, manggudas, tuy biyag ko. Awanan day di ayat, anang balot, nairut akawar ni ayat. Kasman di ako pas, diragsaken na samit abalikan. Namatiyaken ka, tanatalged, tuy pusok ken rignak. Ngem gayam, ubaw niyayat mo, di mapagpiara. Awan ser-serbina, ti ayat ngayon nag-imparik na, ngayon nagtinagibi, ti taleken namnama, nagsulbot, nagbunga, dagit di nga harapaan, ngayon ta minulit, di kariken sa pata, no siyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas, naikupinan na kalmanta, naputar akanta, arbis amang pasanta, tinakelta nga ayan. Sonata nga in-introduce ni Manang Esther Kalibuso kada kami dito isuna iti muna na po nga Ilocana nga nang-appreciate iti FDD iso nga kumalipatan so oray sa din naman tayo na itatangag lamlamang kami makita ni Facebook still malaglagip na ka Manang Esther. Jak minamnama akas tuiti inted mo akalak amak iyawat ko to'y ayan ngem paiti inkain supapak Kasanua pa'y itan, imbatim to'y pusok ngagmaymaysan. Nga aglakam impaay mo kapanusan. Awan ser-serbina, di ayat ngayon nag-imparik na, ngayon nagtinagibi, titaleken namnama, nagsulbot, nagbunga, dagiti nga arapaak, ngayon ta minulit, ti kariken sa pata, no siyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas, may kupinan na kalmanta, naputar akamta, arbis sa mang pasanta, inakeltan nga ayat. No siyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas,
Naikupinan na kalmanta, naputara kanta, arbis sa mang pasanta, tinakel tay nga ayan. No siyak tutay pumusay, lagit mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas, naikupinan na kalmanta, naputar akanta, arbis sa mang pasanta, tinakel tay nga ayan. Tinakel tay nga ayan. Tinakel tay nga ayan.